Take a hit, take a hit, take another one. Hold your breath till it turns you on. Sabi lagi gihapon si Cloud. Cloud! Bye-bye! Ingat mo! Lakas ng ulan kagabi guys, yung bago kami natulog. And ayun, ngayon naman mainit na. And alis sila ate, nagsimba sila. Kami dito lang sa house, kinig lang kami ng lesson. Our class ni kuya. Tapos, today guys is, initan din rin ako eh. Ulangan. Paano ulangan? Init ni milubot? Dili, gikan sa guwas na ini. Today is, what date today? Sunday. Today is Sunday and today is? You don't know? Kaon ako. Father's Day? Yes, today is Father's Day. Alit mo sa tatong mga Lego, pero like, Meh. working dada. What is that Lego? Ha? What is Lego para kay Dada? What is... Katong, lagot sa office. Ay, okay. Gusto ni Jaden, guys. Gusto ni Jaden, mamili kami nung gift para kay Daddy na same last year. Binigyan namin si Daddy ng regalo na Pero lahi na kuan sa superhero. lahat na superhero. Superhero kasi yun. Kaya kasi, Opo, for our Clarky. Kuko-fly? Yeah, it's a butterfly. It's a dragonfly. Kuko. Kain na daw siya. Gutom na siya. Ano sa'yo mong kaunan, Clark? Ham again. Wala. Sure tayo ham. Wala tayo... Iba-iba ng gusto ng mga batang ito. Ate, bakon? Meron man. Hindi ko alam ano giluto ni ate. Spam. Ham? Spam. Spam? wala yung nakatag na sa inyong duha. Ang giluto ni ate is spam. Ayan na lang yung fruits namin guys. Hilaw na papaya, tapos dalawang mangga. And then, konting saging. Napasira na nga po. Sumaya daw, labas kami ni Daddy. Siguro sama yung mga kids. Bili kami prutas. Kasi tomorrow, Monday guys, is a busy day. Kailangan namin i-enroll yung mga bata tomorrow. But let's go! Prepare tayo ng breakfast ng batang ito. Kasi gutom na daw siya. Ang aga-aga pa. 7 pa lang. Gutom na daw si Clark. Kuya, pa-off ko sa suga sa CR. Why am I so afraid just to say a hello? Hey. Or to pick up the phone just to say what is up? It's been a long time and I've been thinking. Give you a call to shoot the shit and fill you in, we're reminiscing. Yeah. On the dumb things we did when we were only little children. Up in the hills smoking cigarillos, waiting on a vision what our life would be like if we were dreaming and together we were wishing. Cause now I'm living in the city and you're back home, and all I'm doing is I'm singing. Yes, I'm singing. Oh, I don't feel how I used to anymore. I don't hear from you like I used to anymore. Treadmill na sana ako. Nagising ang aking badiday.
Compass. Diba? Bulingit. Ate ko wala. Ano ka para pinili? May exercise sa sumi. At si Mimi, di ba? Opo, nagsimba sila. Iwan ikaw? Oo, wala tao, di ba? Hmm. Siyempre, ako, mama. Oh, wala tao dito sa room. Oo, wala tao. Let's run it back and kick it like we used to. Or call me back and tell me something new. Now we're off of this beat and I'm spitting a cappella. Back in the day in school with you fools when I was younger. We never skipped class, we were living life waiting on the summer. Now we live so fast, it's hard to see. Hey guys. Powered here for these earlier waves. It's not overpowered, but it's really strong. Prepare na tayo So that's good. ng And we've got phones breakfast. next week, but this thing is Now, gonna do 8:58 all the work. a.m. Would have been using like rocketeers and freezers earlier on. Kahit ko, Now it's just farming full. Istorya dili gipangisama ang isyu may tungod sa bana ng asawa. kita. As long as buhi pa ang asawa, ang bana, ang asawa bound yun siya sa mando sa bana. Oh? And then See the seasons change, there goes another of what our life would be like if we were dreaming and together we were wishing. Cause now I'm living in the city and you're back home, and all I'm doing is I'm singing. Yes, I'm singing. Oh, I don't feel how I used to anymore. I don't hear from you like I used to anymore. Let's run it back and kick it like we used to. Or call me back and tell me something new. Ligo yan sila guys. Si daddy nagligo. You okay, Papa? I don't hear from you like I used to. Oh, I don't feel how I used to. Guys, alis kami. Magda-drive lang together with the kids and meron akong biniling balloon for Dada. Bigyan natin sa kanya. Pasok pa lang siya dito sa bahay. Aray ko. Happy Father's Day, love! Knock namin guys. Yung mga ate, kami lang mag-drive. Yan, ayan. Basa sa amin, guys. Ha? Ano tayo mo? Let's go, oy! Mama, na ako dadaan. Mama, hi guys. Hi, guys! Hi guys! Drive kami. Wala mga ate. Kami Pagod lang. sila. Mama, ata, ato. Ato, mama ba? Ano nagtagpo sila pangita? Apo? Mama, ata, ato, mama. Nakotag ka ng pinakalayo. Mama, ata, ato. Sige, where are we going, man?
This is an ano guys, unplanned. Nalaan. Unplanned. Marag ka ng mahal diesel na. Mana solve? Tanawan eh. Sad ko yun nila. Nasolve ang? Uy, Ang Rubik's Cube. Tanawan eh. Jidin. Look at that guys, na-solve nila guys. Pasolve ba po si Clark Jidin? Kaya para makabalo po siya. Nasolve na kang Clark. O gani, pasolve ba po si Clark ba para kabalo siya ba? Iwan ko kabalo. O kabalo ka anak po man ha? Okay. Hi, Papa. Mama. Hi. Tanaw. Hi, sa gwapa na mo. Where are we going, Ida? We're going to SM? Yes. Anani Clark. Anak ni Kuya Clark. Hey, man, Abrisa. Abisa. Jollibee drive-thru muna kami guys para sa lunch. Suda, Abisa. Mama, magpalit. Ito, Abisa? Ang creamy floats. You want creamy float? What is Mama, that? mani tuda, Abisa. Nga naman siya dali. Mama, ani tuda, Abisa. Duha ka burger steak na 1 piece solo. Daw ka 1 piece burger stick na walay drink. Sana pa po? Duha ka 1 piece chicken pod. Dapat ka 1 piece chicken. Isa spicy. Ang drinks kay Coke float lang duha. Sige lang sir. Dapat may. Hello, Mukhaon ako. Walay chick-chick rice. Tagaan mo ba? Gusto ko. Gusto naman dalawa. Nasa sa pikas ka na. Gang! Hatag ka? Kaon sa bata? Ha? Ida? Doon lang si Tabud. Dali ah. Burger stick ug rice ako ang mama. Update guys, sabon na kaming Eden Nature Park. Try namin lang na mag-day tour lang. Wala lang, gusto lang namin mag-drive-drive na kami lang ng mga bata. And baba lang muna si Dada and si Kuya Jaden kasi nag-ihi. And look at that! Oh, spacious kaayo sila guys. Are you happy, Clark? Ko yung nakakita. Ang tao nagbike. Opo, madami man bikers. And yung balon nandyan sa likod. Si Ida nandun sa likod. Si Ida actually ang gustong-gusto dyan sa likod. Sumabay na din yung mga kuya kasi gaya-gaya. Nagdula si Idagkuan. O balon. Gaya-gaya man yan sila. Lahat. Ano gawin ng isa? Gawin ng isa. Balik na sila. Yan na si Kuya Jaden. Kring-kring ma? Why? Lagun siya. Ayan, balik na po daw siya. Sige na balik na rin. Baker. Why ako baker? Baker sa McDo.
and found Usa na yung bar. Baro. Double R. Pila mo ka po, sir? Duha ka do, tulo ka bata. Pila edad sa bata, ma'am? 3, 6, og 8. Right side lagi. This right side lagi, right side. Si. Sulo na, sir, raw. Right side lang, sir. Yung building na, sir. Thank you. Namasag ka. Head south on Eden Nature Park and Resort Entrance Road. In 100 meters, turn right. Turn right, then turn left. Ay, din! Gusto ko mapil dila. Uy, gusto ko mag-picture dila. Dito sa taas pa mo. Masko. Masko. Wag mo masko. Ulan, guys. Oh. Ang ganda sa niyambot, miniulan siya. Alas 2 pa lang, 2:08. Inulan. Mo, magdali-dali ko. Ate room. Hindi, kay mga pita. Ate room. Wala tayo room, hoy. Pataka. Ang bitin. Wala yung room. Wala tayo dala gamit, gani. Wala tayo room. Wala, wala gawa. Wala Patay, Christmas ko. Mama, Christmas ko. Christmas pa mo. Wait, sa anak. Job ni Ligid. Si Laki. Si Ligid. Si Ligid. Ako po. May sandal na ka? Where's your headband? Ay, kaya ako hipan. Kakyo. Give kay Kuya Jaden og kay Kuya Clark. Dalay mo ha. Dalay mo ha. Ako na magbutang. I-give na kay Kuya. I-give sa ni kay Kuya. Si bangsa. Paano man mag-picture-picture daw, be? It's raining, man. Uy, Clarky, here! Dali, dali, kay it's raining. There's that ta. Where's the headband da? Dili, dili, dili. Be careful, Clark. I got the perfect outfit, but I don't plan to wear it unless you're gonna tear it right off my body and bury it. Sometimes I might get upset. Sabi, lahi ko ng coffee. Wala nung coffee sa coffee. 40 ko na tayo. Oh, lakas na ulan. Say some things we regret, but if you come and get it, we can make the fight worth it. I know I get an attitude, but when we met, you caught a cue. Just let me take it out on you till I got nothing left to prove but gratitude. I got the perfect outfit, but I don't plan to wear it. Mama ni mo gidala ang cellphone ng dami dito. Good. Ano, gusto niyo? Aha. Sutre, napalit. Charlotte. Yung spaghetti. Dalawa. Wala yung ating ilang at Want water? Here, ah. kaon oh. Water daw si Ida pang.
Unless you're gonna tear it right off my bottom, bury it. Sometimes we might get upset and say some things we regret. But if you come and get it, we can make the fighting worth it. We can make the fighting worth it. Kung tumakaw ng chicken, umin na lang ito sa kanina po. Go, kuya. Diyan ka ha. Wala sa nao kuya. Go, kuya din. Go, it's okay. Magka si Kuya Jaden, guys, about sa food. Oh, sige, sabayan ka ni Daddy. Sige na. Hey, don't move, ha? Hello. Okay naman ba? Opo, okay na. Are you okay? Stacy? Stacy? Yay! What a big boy! Nag-order siya ng kanyang brownies, guys. Kasi nakulangan siya. Okay, sit down again. Hey, are you okay, Ida? Ida? Are you waiting for Daddy, love? Where's Daddy? Where's your Daddy? You don't know? Are you happy, Kuya? Gusto niya yung brownies, guys. Tapos nahulog kasi niya yung isa. And ayan na sila, Daddy. Nag-ihi si Kuya Clark. And pa, nag-wait lang jud siya diha sa imuha pa. Gingnan mo siya mag-wait. Aw, very good. Oh, you want this, Clark? Brownies? Nakabili na lang si Kuya Jaden. Silang ka? Give daw, Kuya. Give some. Iwanan ako, guys. Wala na. Mahina na yung ulan. Iniwanan ako ng mga taong to. Ako may pinaka rapo dyan mga view dali na. Ito ang Davao, puti inita mo. Puti initas Davao, oh. Init. Tapos dili no kayo, mura naghapon kayo. Wow. Init diba? Sabi ni Mugmug gabiin na. Gusto ni Ida mag-picture sa may I love Eden. Gusto niya daw yung heart. So let's go pagbigyan. Oh, they have bamboo maze then, Kuya. Oh, you know? The bamboo maze that you really want. Bamboo maze! Ano na. Oh, picture muna dyan. Ito ko. Go! Daddy na nagdala ng gamit lahat. Pati pa phone. Slowly lang, run, ha? Madagma, ha? Where's the daddy? Wow! Daddy, come here! Daddy! Picturean mo muna sila dito, oh. Come on. Stacy! Uy, naadyo yung mga to. Ganinig biyahe pa, oh, iba. Come on, cellphone, love. Nadia sa'yo mo. Sila, picture na to sila tulo. Hindi kayo mapiyong-piyong ang ding ay. Okay, mine naman ni Daddy. Okay. Kami naman ni Daddy. Ako sa. Ako mag-picture! Picture na kami ni Daddy, ha? Hindi ko sa Daddy. Patay, nag-ilog sa cellphone, patay. Picture daw, mag-picture. Sige, oh. Si Kuya Clark nasad. Kuya Clark nasad.
Kuya Clark. Sige, picture mo kami ni Daddy, dali. Agay na. Sige, sige. Join, picture. Guwapo. Dai? Bamboo maze. Ali, ma. Ali. Bamboo maze ka. Anong pangkuha ni Ida kaysa yung mga kuya pa? Ano na gudang kuha? Ni Clark, si Ida. Tara. Ano, asan ninyo gusto? Where? Dili daw pa. Bye-bye, dito kami. Bye-bye, dito kami. Dili. Peekaboo! Ay, naku, kalipay nila pa. Dili, dila. Dead end? Dili. Dila lang, Clark. Hawa. Di ko hayan. Ni Gowas. Ano, balik. Ay, dili. Dili. Dila. Parehas lang. Dili. Oy, Daddy! Are you okay, love? Dili. Agi. Sundan na daw si Clark, guys. Siya daw itong guide. Si Kuya Clark daw itong guide. Ali, uy na. Balik mo kasi yung akin. Oh, yung except ang tuwang Clark. Wala ka, Clark. Di balik ka sa agi. Oh. Ang give up sila, guys. Nilagyan mo ng maze. Force dead end ang ilang masudlan. Ay, kainion ko. Hala ka diya. Pag-wiwish na. Nagpampam ka man. Hindi na wish na. Tabo daw siya. Mama, waya tao. Shh! Asa mo? Papa, may car, Papa. Ikaw na ikaw. Malis nga dahil ilong ding. Akala nila kumuha kami ng room, guys. Nandito lang kayo. Uy, huwag kayong ganyan. Why? Next time. Ida. Gusto mo ng room? Sige. Oopsie. Ang ending, guys, reklamo sila. Gikapoy. Gikapoy sila, guys. Pagod na daw sila. Dito kami sa may mga birds. And then last na ito no? Kay Marg. Wala na. Wala na sa mood ang aming mga bata, guys. Akala kasi nila may room kaming kinuha. Makakapag-rest sila. Wala. Dito lang. Kaya sulitin na. Dilim na, guys. Pero ano, pamaga pa. 3:30 pa lang ng hapon. Sobrang dilim. It's okay. Come on. Come on, okay. Bird, di ba na? Oh. Nagsarabay kita, anak. Hindi na sa ito, Ay, na yellow, Papa. What is this? Manok gyapon. No. Alam mo po lang, hindi manok po, manok po. Wala pa, ano yan? Hindi na maunsa pa. Dili. Pihan na, ma. Look at that. Cute. What's that bird? Ah, yellow ringneck lovebirds. Uy, lovebirds din sila. Dagko sila, no? Gagmay ng lovebirds ako nakita. Una ba isang manok? Ay, kanina gwapo ko na. Tara mo, friendly bird. Friendly ka?
Hello, bird. Kung makita ka sa bird, sige lang. Ah, Monkey. it's a monkey. Mama, gorilla. Gorilla. Look at this, daddy. Kapoy ka da. Dira, tanawa. Look at that. Mga buot ba na? Hi. Awayan man na siya ganina. Wala siya masulungan. Oh, daday. Hey. Okay ra ka? Hey. Kapoy na sila guys. 1 hour and mag 2 hours naman po dahil may diri ah. Ha? Here's the peacock. Oh, there's more. Look at that. Gani. Tara oh. Reklamo si Clark. Kapoy na daw siya. Tapos, kada na siya makitaan, like kani sa bridge, pasaka dito. Mado na po siya. Pero, baba na gid sila. Kapoy na gid sila. Huh? Be careful ha, kini cars mag-agi ha. Hey, Ida! Kaplin! Tagal na ng shoes. Pagod na daw sila, no? Listen, Duday. Go inside na, Ida. Give me the balloon na. Give me the balloon. You go inside na. Pudi wow eh. Na dito. Mag-solver ko ani. Narito sa gilid sa akong seat. Tanggal sandal ni Ida pa. Ibutang da sa gilid. Ang karwas. Kaya gani, ang car wash kagahapon. Ulan diretso karon. Unas na lang tani. Kaya mahal na karwas. Ang kimpit lab. Ay, ang bag. Ano? Okay rin mo dira ha? Piandar sa... Picturean sa lang si Daddy. 35 PSI. Time is 3:50 PM and uwi na kami guys. Nag-enjoy man food. Total na abot din no? 2:08. Patay 2 hours. No? Kira man day? Ulan man po good guys. Nagulan na isang gani siguro. Nag-fog na siya. And ano? Ang Davao, init kayo. Wala may picture ni Dada. Sige na lang, selfie muna, please. Ang fog. Di man kita kay sa cam. But ayun guys, nag-fog na siya. Date 5:10 PM and we're here at G-Mall guys. Has lahat Ay, din. palit ko ana. Ay, kuan na ay 7-Eleven. Horse man sila kuan. Oy, say kuan. Pwede siga lagi ganiha. Nandito sila ate guys. After nila nagsimba, pinapasyal muna namin kasi nga pasyal din kami. Hoy, busog pa gani mo. Sige lang mukhaon. Sige lang magkaon, pero mapagyatot kay mo. Mama Kaya kayo. Mama, mga Lumat, tutag papa. kaayo. Sige na magkaon. Sige na magkaon. Sa Gani, dapit, murag sports car. sa dapit ta mag-park. Sports iyo. Wala, ay, good guy kung pamina. Duday. Ma, every time magtera, good ka ba? Lain ako yung tiya. Lain yung pamina ko. Wadi ne kayo. Sana all. Yan. We're home guys. And update pala, wala pala sila ate. Anong oras na ba? 7. Exactly 7 o'clock. And look at that mess. Grabe ang kalat ng mga batang ito. Bisa. Home na guys. And wala kaming kasama. So, makalat again ang bahay. Kasi hindi... May date ang aming ate.
Kami lang ang umuwi, guys. Pinuntahan namin siya kanina, pero wala siya. May date pala siya, hindi niya sinabi. So, umuwi kami lang. And, bahaba na itong video na to. Kasi since morning pa ito. Lima lang may kabuok dire. Yes. Boy, apil lang niro of event. Hindi sila tayo. But ayan, look at that mess. Ang table namin, guys. And may parcel pala akong dumating. Na nilagay lang ni Kuya sa ibabaw ng car. Counter! Oh, and here's vlog. Thank you so much for watching. Kung nanood man. Bye-bye, everyone. Say bye-bye. Bye. Bye. Ay! Bye. Napakulo ka? Wala. Yan yung balon ni Daddy.